di ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli di ke sami jana kimat berkongsan juga khubor. Pelat Menteri Rang Bakdu ia kepisah ke bakat praja keluar tengkar nak bentar kidong rem limba ke skim PM Kisan. Beliau Menteri Rang Bak Meghalaya Konrad Kisan ma ia ke Ramakrishna Mission College ke Benukong hak than dalam ni. On pentlan ia ke jingla Assam jong ke dam mau pelang dah ke jing pentemai ki pambat ki kor ki bor penbena ke tenat PHE. Laong Menteri ke tenat Marcus N. Marak. Barcode online application kena bad nak bentar ki post officers grade A jong senam arjar arpusan. Ki kubor ki babnia. Ka Krishi Vigyan Kendra KVK West Khasi Hills District ka kamilang ya ka Eastern West Khasi Hills kalaisin menta lang rungkat ba kani beraway ha ka jing pli ba ka jing plat pet ba ya ka PM Kisan installment ka ba arpway ha ka office trade kam jong ka ha nong shlong ning ka sni kipa nong rap rungkat bagi kena school kiri so lang ha ka live webcast ha ka ba Menteri Rang Badun Narendra Modi ula pelat pet ba ia kepisah ka balong kat prahajar keluar tengka saya kini nyok mentoy baru ia ke jimpli ia ke South Indian Natural Farming Summit ha ko embatur MLA jong ka maut hat raisan uba Shaklir Wajri ule dan mengkat ha kati lempung ha nong shlong kumukongsan lembat ki dukot jong ka KVK bat ki ofisar na katnap karep karyang kati lempung kalong ka sakhi ia ke jingi dan bentalang nakili yang berper hak ba ajing kerja ni pak nong rep lemba ke skim PM Kisan. Menteri Rang Bak Meghalaya Konrad Kisan ma mengisi lepli ya ka Ramakrishna Mission College kebenukong jong ka than stil mini hak snong nong thamai hasora. Menteri Rang Bak ule thu ba ka jingbei tengka ba lai hajar rius pak klur tengka jong ka sarkar hak liang ka puli puthi kalong ke bamintoy bat ula kentung ye ki school bat ki board penya jengki kata ki managing committee bakin sim kia hakabat ye ke jingbet jingbiang jongki kena school bat kisamna puli habaro kira be kisim ka Ramakrishna Mission College ke bala pling kesini ke terwai kilat puli haka arts bat ke science Swami Achutesh Shananda Maharaj Ulaong ba ka thong jo ketika college kalong banteni ya ka jingpuli ka baba bat ka ban kentiru ya ka rai ka man bat ka jingki irat habaro kilyang ha ketika jingelang pli men ka si ladan ru ka jing thumbing bat ka jing rakhi ya ka pli de blessing minta de ki school bala penya da ka Ramakrishna Mission ki MLA ki bekentu bi ba given MLA bat ba balajit ku parsingan kledan mengkat ha ketika jingelang Usebut Menteri Rang Bak Meghalaya ubalong Menteri juga transport uba skau belang dahar. Henang kesing lepen benar ba kesokar jela kan kit kli ban ba ya baro ke jumut jing sep ha ke jing sumar ya ki armut ki samla puli jing skul ba nihu ki bala men saujur ha ke jing ja accident ka bala ja hapo ki kerpong jong ke skul ba. Hadirin bau lalik jungo iki armut ki samla ha kajaka sumar ha Nazareth Hospital uba adhar lakular ban ya baro ki jing kersan ki bedan kam ki bekentup ya ke jung sumar sabar jong ke jela nak bentar jong ki ladadan kam la ban penkenau ba ki armut ki samla puli jong skul ba nihu ki bekentup ya ke samla Stephanie Shadam bat dari tingan pot kai kila sa lembub ha koi ke kali kabala penhin step ba hajan ka git tu jong skul ba nihu ha ka khat new trek minta ubna nai wi uba dahar lo pen pa ki jong sokhia ka bajur bat ulo ong ba na kalian ke sarkar jela on kami punya bat tek ngortesta ya ke jinglong jingman jong ki armut ki bala mensa bat ulo kularu ban yarap langi ki bahing sem jong ki habaro ki benta ki ba ki dan kam ha ka bede ba ke jong sumare ki samla puli Kani ke kubur kawan Safina ke Akashvani Shillong. Nak Akashvani Shillong mentang ini beteng biang yaki kubur ki berangsa. Menteri Veteran PHE jong kesokar Meghalaya Marcus N. Marak nang kesengi wepen bena ya kesin jam ke bokongsan kebali sim dakat nak ha kebala penlong ke jingjurit ya ki pom ha ka den ha mau pelang
kabaha papok ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 da kabaan baitan ka ban bujuli ki pom ki balarim bat ki bamla tre kam bahasu da ki babha bat ki bakham klan bor ketika projek kabala baitan ka bat sedang tre kam na do usnam arjar pra menta la sandur bakan la ban sam sa pra million liter su haka sisngi ya ka Shillong naka ka bakal jusam beros kata Menteri Marcus and Marak ula aku blay katna PHE lo ke simkia ka jongka hak ba ula penparu ke jisu buram eu chief secretary barin ke jela ba DP walang ubala kentil ya ke jengla trikam jong ke project ba ula aru ke jingiro eu menteri yang ba kondat ke sama uba kum nong yalam ula penia jiki kam hakar kom ke badai baki skim ki bala sateng baro ki bala slemha on pendep purano ka National Bank for Agriculture and Rural Development katakan aban kalau penbenaban tongkam lemba ka direct recruitment haki post officers grade A nakabenta usnam arjar arpusan hakaba kalau kod online application nakabenta ki kendai pui tiligi post ki balaj ki bekentup ya prapusan tiligi post assistant manager RDBS Ligi Post Assistant Manager Legal, but South Ligi Post Assistant Manager Protocol and Security Service. Kiba apply ya ki Post Assistant Manager RDBS but Legal, kidiban long hapadeng karta ba arpoisnem hadu liposnem. Kadba karta nakabenta kiba apply ya ke Post Assistant Manager Protocol and Security Service, kidiban long hapadeng ka arpusan but saupusnem karta. Ka tulop kalong halo ka pay scale ka basilak pengka si benai ya ka online registration bat ka fee payment lapli nadu ka pratrek hadu ka live trek mentau benai nai wing arajar afusan lemba ka official website jong kanabat ka CAU Regional Agri Fair arajar afusan afun riu kala poin sa kabakut no aning kusini haka College of Agriculture kedem kulai da kejingan penwai haka balai dan lengkat lang Udines Dataria Kulkarni kum ukongsan Dr. Celestine Lindo MLA bat Director jong IAM Shillong ke Profesor Nalini Prabha Tripathi Vice Chancellor jong ke CAU Dr. Anupam Mishra ula keren bat kedau ya kebenda jong ke Thai Stilam Mini haka liang kalawe jong kerep karyang haka di India bat lakot lawer ban penlong ya kerep karyang kabaya rengkat bat kabamdan jeng penjular kamariang bat iki jing tau ki badan haka kinong kren ng tigi lang penwai kila banjur halor kila peniso bat kiyo kihan kila jing kersyam haka liang ke teknologi bat ya karoy kaman jing kipat nong rep haka tigi yo kinong rep kabalalong lai sing lenter kila dan ki jing ajing ikai bat jing ajing tip ki badan kam ka kisan gosti bat kejingkran amin sin la penwai kita kejingelang minggu sini da kejingkran ai kublai na udin Profesor Ram Singh ka District Legal Services Authority jongka West Giant Hills District kala penong ya ka Crime Review Conference haka kaknai tri unai wing arajar arpusan banlum jingklen halor ka syongsuk songsengan bat kajingya bed haka jingi tri lang jongki agency beper haka tika conference kabala penya da ka Chief Judicial Magistrate kam Secretary ikam BG Kharsiyin lawan benedan ka lang ki heplit ki doktor ki Start Forensic ki nomsat an bat ki Welfare Representative ki jing keren bat ki jing keren baro haka jing tai haka te lempung ki pai kmat kerpang haka liang ki jing haba penang ki jing tokin ki kindon habalit kembriu kata ki arrest protocol ki kindon bala produk da ka jing bisar bahak li du kata ka Supreme Court kum kamokot duma hapdeng u Anish Kumar Persha eka jela Bihar bat ru ahlor ki jing trelang hapdeng kawe ke agency bat kawe pan haka te lempung la ai bat yasa mi ke jingai jumut kibala ban pentrikam kat tu ni ke kubur lakut belawan sepina ka Akashvani Shillong haka por prabaji ni so pat baka Delhi station na ka bentaki kubur ki banwan naka